Svetoga Duha. Na današnji dan, u 4. nedjelju posta, crkva nam preporučuje ovo sveto evanđelje po Marku, gdje se opisuje još jedno čudo koje je učinio Hristos kada je iscijelio jednog đavoimanog momka. Dakle, ovo je jedno od mnoštva čuda i iscijeljenja koje je učinio Isus i jedno od mnogih koje su i opisani u svetom evanđelju. Dakle, i prije ovoga saznanja o ovome događaju, slušali smo dosta evanđelja gdje Gospod čini čuda i znamo da Gospod može da učini i da hoće da učini čudo, da je on gospodar svih zakona i svega i da on kad hoće može da učini, da pomogne, a hoće i može uvijek, samo je pitanje da li mi vjerujemo i da li imamo povjerenja u Boga. Dakle, to već znamo i od ranije i nije poenta čitanja današnjeg evanđelja da to ponovo i ponovo utvrdimo, mada nije loš uvijek to utvrditi i sjetiti se toga, nego da se istakne ovaj moment koliko je važan post i molitva u borbi protiv našeg zajedničkog neprijatelja, đavola, koji je uvijek spreman da nas saplete u našem duhovnom uzrastanju i borbi za Carstvo Božije. Naime, sada dok postimo, pošto smo u toku ovoga velikoga uskršnjega posta i u tom jeku te naše borbe sa našim strastima, sa našim problemima, crkva nas hrabri i ovim svetim evanđeljem i podsjeća nas na snagu molitve i posta i naravno onoga što slijedi posle posta, a to je sveto pričešće, jer postimo i molimo se da bi bili što dostojniji za sveto pričešće. A sveto pričešće je samo tijelo i krv Hristova. Dakle, ovo evanđelje nas podsjeća da imamo neprijatelja ispred sebe, to je đavo kojima jest posao da nas ometa u našem duhovnom zrastanju, ali nas također crkva podsjeća i da i za to ima lijek, a to je post, molitva i sveto pričešće. I u ovakvim ekstremnim slučajevima, kao što je ovaj koji opisuje ovo sveto evanđelje, dakle kada je neko baš đavoiman, kada ima baš takvu vrstu problema, a i to se dešava da post i molitva i pričešće i takve slučajeve pobjeđuju. Međutim, nije to samo opisano zbog toga, da bi znali samo u tim ekstremnim slučajevima, nego za sve nas, jer svi mi imamo borbu sa đavolima manje ili više. U svakom slučaju uvijek je tu, on će nas uvijek spoticati, ali u našoj borbi protiv njega iskušenja, da znamo da kroz post i molitvu, a i kroz sveto pričešće, mi imamo pomoć od samoga Boga, a kad je Bog sa nama, on će nam pomoći. Ne treba da zaboravljamo, i to je zamka da đavola ima, i da nas on će nas stalno spoticati, to treba da imamo na umu, ali također da na umu imamo da ako smo sa Bogom, da nam niko ništa ne može, pa ni đavo. A sa Bogom smo onda kada se trudimo i postimo i molimo se i pričešćujemo se. Također, na današnji praznik podsjeća na jednog svetitelja, kome je posvećena današnja nedjelja, to je sveti Jovan Lestvičnik. Ovo što čitamo u Svetom evanđelju, to je sama riječ Božja, sam Bog nam to poručuje, a također je to iskustvo svetih otaca, zato mi često se sjećamo onih svetih otaca koji su primjer takvoga života i borbe sa iskušenjima i strastima. To je među mnogima i ovaj koga danas proslavimo, sveti Jovan Lestvičnik, svetitelj koji je živio u 7. vijeku, podvizavao se na Sinaju. Sinaj je poluostrvena planina gdje izuzetno su teški uslovi za život, planina i pustinja, i upravo to je izabrao bio sveti Jovan da bi njegov podvig bio što veći i što jači. Tu se podvizavao, ali nije se samo podvizavao, nego je poučavao i druge onake odšelnike koji su dolazili da se podvizavaju, pa im je on bio kao iguman i budući da imao veliko iskustvo i drugima je pomagao. Tako je i upravo učeći druge podvigu, onom iskustvu koje je on stekao od starijih, koje je on zatekao kada je došao, i njegovom dubokom molitvom i podvizavanjem, to je on sve zapisao u jednom čuvenom dijelu koje se zove Lestvica. Zato se i ovaj svetitelj zove sveti Jovan Lestvičnik po tom čuvenom dijelu koje je on napisao. To je jedan od najznačajnijih
monaških štiva, ili uopšte podvižničkih štiva, gdje on upućuje zaista monahe, on to piše monasima, u te tajne podiga po stepenima. A zbog čega mi to čitamo? Zato što je to nije upićeno samo jasnom pisom monasima, ali svi mi koristimo to da svakoga da to pročita, jer svi mi imamo istu borbu, u principu, to po istom principu sve funkcioniše, samo što je njihov podig veći. Zato je to štivo koje se uvijek preporučuje svakome da pročita. Nazove se lestvica, jer govori o postepenom uzrastanju kroz trud i molitvu ka posljednjem cilju, sjedinjenju sa Bogom. Dakle, sve je u crkvi postepeno, ništa ne može napraviti odjednom, nego postepeno uzrastanje, jačanje, ali stalni napredak. U ovom dijelu sveti Jovan Lestvić nas posebno uči kako da se borimo sa strastima. A strasti su ono što nas odbija od Boga. Dakle, nama strasti uopšte. To su dakle te sile, negativne sile u nama. Bog koji je stvorio čovjeka i dao mu je mogućnost da se spasava, Bog stvara samo ono što je dobro. I kao tako dao je Bog silu ljudima, a to su vrline, kojima će se uzrastati i sebe, pošto čovjek je stvoren ne već spreman za carstvo Božje, nego sa potencijalom da bude u carstvu Božjem. Dakle, Bog mu daje mogućnost da bude u carstvu, ali kroz stalno uzrastanje i usavršavanje. Zato Bog daje sile, to su vrline, kojima će se usavršavati. Iste te sile, kada se pogrešno koriste, su strasti. Dakle, strasti nisu nikakve posebne paralelno sa vrlinama sile koje od neke su došle, nego su to iste te sile koje nam je Bog dao, ali nam je Bog dao slobodnu volju da možemo i ovako i onako da koristimo ono što nam je Bog dao. Pa kad pogrešno koristimo te sile koje nam je Bog dao, to su strasti. Dakle, strasti su surogat vrlina. Pogrešno iskorišteno ono što nam treba za našu težnju ka Bogu. Dakle, promašaj, kao što je grijeh. Sama riječ grijeh je stvari na grčkom amartija, što znači promašaj. Pogrešno upotrebljeno nešto korisno što nam je dato. Kako onda da se borimo protiv strasti? Strasti su kao takve početak samoga pakla. Upravo jačanjem naših vrlina. Što više te sile koristimo na pravilan način, kroz naše vrline, samim tim ćemo sve više bježati od strasti. Svaka strast ima suprotno sebi vrlinu. Uzdržanje, kao vrlina, jeste prejedanje ili uopšte bilo kako neuzdržanje. Smirenost, suprotno tome, je gordost. Pohlepa, suprotno tome, je milosrđe. Dakle, jačanjem vrline mi se udaljavamo od onih strasti. To je suština podiga i to je suština današnjega i Svetog Evanđelja i proslavljanja Svetog Jovana Lestvićega, da nas u našoj borbi, u našoj duhovnoj borbi, u postu koji je u toku, se mi jačamo sjećajući se onih koji su imali bolje iskustvo od nas i ugledajući na njih da se mi spasamo. Neka bi Gospod molitvama Svetog Jovana Lestvićega i nama dao da se borimo sa našim strastima i da ih pobjedimo i da se spasimo. Amin.